koja je posjedovała kompletnu elektroopremu i svu drugu opremu za uzgoj narkotičkog sredstva, a isto tako na licu mjesta su pronađeno je preko 180 plastičnih saksija, vaza sa stabljikama biljne materije koja je asocirana na kanabis sativu. Također na istom mjestu pronađena je i veća količina osušene i pripremljene marihuane za dalju distribuciju. Vi to meni. Kolika je vrijednost ovoga kad bi se topilo? Neću, ne voljam prosječno. Dubice. A oni su došli tu zato što nema kuda je, prvo tu, kao muk napaće. Pa nešto.